Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Seng Jantia National Council kalpen pau ka jing sngo khya hlor ka jing khi badang ya chakmat balakhat penong da ka Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association namar ka jing bom CEO jongki karkhana dobilat ya ka bai ket bai ba ka jongki u president ke JNC uba sambor mi lingdo haka nyotrik nai weng ulo ong bakini company kalpen kam da ki but ban phya yangi dak ba thawi ka jing pen pher ka ban pen tlot ka jing persang lang ka jongi ban le persha Ula ong baka sengkalo ikandu ikidukot ke MCTODA, but syam bagi company kila siya ikador by ket by ba syakitrok ket mar, kat kum kikandon jong ka sorkar, hendray ya kijing siya syam layop liang satya, dabaro kitrok ket mar. Ula keno baka district council kala kentiyo ikikam kahi pateng, nakabenta ki bomday ki riulum, but ailat iki company bakin bu dala ki jong kitrok ket mar, kabla kata ajur, ya ka kamay ka ji jong kitray baki nongya trok ki badai kitray muluk. Ka GNC ka kentujo ka district council bakan pentray kam ya ki kendon jong ka non-tribal trade regulation bada ka sorkar jela ban bu kendon persya ya ka jingbu kali jong kini company kenang ban yada ya ka bha kamyat jong kitray ri tray muluk uloong. Ka seng ka kentho juru ya ka sin jam bala shim da ka sorkar hak bede baka jing ki da ka boong baka jingkam ya ki nong ilam ka MCTODA kadai ka balong persya ya ka thong ban wat ya kilat kelinti ban penbet ya kecing Nakaliang kayong ka Jaintia National Council nin gesni dayo iwi amlang waki dekot waki nang ilam yang ka association MC Todama kawi na ka association yang ki milik truck wa yang ki driver truck taka jingi amlang kayong kam kasay waki nin to na benta wa imen sen iki Makam jole wo ya porong wo ya khanau ki wo ya titre ya kamat ke jingdawa ke yongki tade yo ele o yeklam ki katu kat ningut ki nong ilam ki yongki nin kesngi ta hawa yeklam ibu ki chemi bota ki ko ka sarkar dapan pago lang ba kilat pathai khubor wota ki company de is khen gi ya kata ka baikit dan ne kata ka by transportation yang kini ki truck kat kam ka government ren ta os ke miulen bo yo la se em ki katu kat ni ki bo yo ya kani kador hande kat kam ke jingi kelam yang i ka JNC wa ki tai ki nong elam ki dekot yang katai ka asion chemi wata kani ke jing e ya ka government ren ya kini ki trok ki wakit ya ki mar ki mata yang ki semen plan mem manga salamsar ya wara ta ne te da wa kini ka asion nang keteng ya kani ke jingi ki ko yang ka hadot ne singi ta kini ki association na klam chegi wata la de ka sarkar da ki company da pangkrak kam gi ya kini ka government red solen sare waro ki truck ki wakit ya ki mar ki mata yang ki factory ki lemam de kwa ki pemane ka jing ki handre ka open snow si ki ka to wa kini ka jing edor yang ka company manga memang ga solen sare handre manga do ya ki katu kan di don hi ta ka wa arni ta I kam kesen hawaya kelam cucu ibu ki cemi wata takadau ba hi kawa yui wata kani ke jingi ki yang ki ni ki truck la ni ki driver truck na manga na wisnam chaka wisnam tawa kawa snya phalla wata ile wa ka sarkar la ni ki borang ka an nam chim khya ge don ne kisni tawa perchangi kam kesen uti tre ni wo ye kelam seni bhawa ki no elam yang kani ka ashan Chemi to wa ka jing kadau ba yang ka jing mi yang ka ni ka jing na ka wi ko por cha ka wi ko por to ka jing elat yang ka district council ka waman ka wi na ka nong pat ka nong seli ya ka jing kamai le ne ka jing wo yada ya ka kamai ka ji yang ki tre muluk habaro ki liang ta kadau ba hi to ka jing yo alat yang ki ni ki company wo thet ya ki truck yang ki hi wo pun kit pen ba ya ki ni ki mar ki yang ki kamu deti bidu ke star cement em gua kamu sos pak la niles pak tam kitrok ka top sem la ijo ka amri la ijo ta ke jingbon yang kini kitrok da kata go ya kini kitriri ki yang i ki prado ki prasnam ki yang i ki wam trok ne ba kini ki company nangkong hi kini ki cement plan mu perchang bagi u elot ya kitrok ki yang ki teman-teman kami ni ke jingmontoy man go do ki kat tu kat ni don hi te ina kalian ke jansi is nyawi boto kapor de biang go ya ka district council langba kan ni ka anyang ka trade by non tribal act to open air go ya kan ni ka jing tet gari yang kini ki cement plan ni ba
lena ke sarkar hi lena ke district council bom te lakam go ya ke ni ke jing le yang kini ki company ya kam kini ki jai kam ki wo yu kta ya ka kamai ke ji yang ki tri muluk yang i snyang wo to mem jingmut ke ni ke jing em yang ki hapo ke ni ke district ko yang i kham tam hapo is Jaintia Hill district te ikwa i ya ke district council wo ya ke sarkar wo to chim khia ya ke ni wo to bo da ki limit kam wa khatsat ar phau le le phau tli ya ki company wo do katte da ni ke limit wo ye ki uthet ya ki te ki trop lene kinu ki geri ki yong ki khana yo man go ke jing yo nong yo ni ya ki prado ki prasnan ki yong i te ka wale hawa khuruni chaka statement yang ki armut ki menteri sarkar ka wi ke statement ki yong transport minister de khudu wata de khudu weru ya kini ki nong ilam yong ka MC toda chaka met yong ka jing kelam ne pha kanu ke jing ki am kam go ya ka jing kelam khana yo mi so mi sla ka te ka jing ki ko yong ki Henry kawa yu pelawan ni kam kesen wato hakawi tuan kalian na kalian home minister lengba ka police department da hakim gi penban ya kini kinong elam yang kini ki association ta kini hi penyo wa am ke jingi per jingmut haperti yang kini ki arnu ki minister ne pha kamnu um ke jingi kelam hawa am ke jingi kem ya kinong elam ta kini hi ala se man go ke jingi per jingmut lene man go ka double standard yang kini ka government ke yang i te ihi kam ke seng tentu ya ke sarkar udah ke sarkar sekian kwa go ye kelam kwa go wanra ya ke suk ke sang hapo ke ni ke bri unyo trep foto pelat go ya kitu kinong elam yang yang ketu ka shan ada ni te yo am ke jingi kelam ni pak kamnu um ke jingi kelam hawa kinong elam am ye po jel ne po thanat yang ki pulit te ko khaddo i kam ke JNC yo e lengba kilat pathai kubor wa am ke jingi per jingmut haperdi yang ka ki artli ka association na po Jaintia Hills ki wa kentu do ka east wa ka Jaintia Hills but wa ka ni ka association ki wa peman ke jingi ki ka wa ka ni te i kam ka JNC kwa ka tho e ka ni ka jingi per jingu ka yang ki hindai ka wi do ni ka sur kwa pha chi ki wa ta tan ni wan ra e ya ka jingi tli hapo ka bri hunyo tra tan wan ra e ka jingi tli kam ki tre drop kam ka ri wa ka jat bro khnang wa ki ni ki company ki wa nabar lagi uyu rot je i kam ki tre muluk kun mo wato kan ni ke jingi per jimur ke yong pi to ka but yong kini ki company wo pani pia pani prai pi khnang wo ke jingi ki ke yong pi o man go watlot te i kam ke JNC kan ni dang man go kam ke jing wan emensen le ne ke wan jingi selok dan hi in nin ke sngi wa kini wa kani ka ashan ko peman ke jingi ki ko wakata handre ya ke i ka rai ke senjam ko i kam ke JNC daw chimi to da hakini ki sngi chisngi ar sngi ki wa dawan daw chongi ya ka central executive committee ka wajan ka yong i hadin ne te i kam ke JNC le daw chimi ya ka senjam ka yong i ne bha i kam ke sen bom kwa de man kam ki nong pakke don hi ya ke ni ke jing yang ki tre muluk ki yong i khamtam yui wa to ka jing kem ya presiden yang kini ke MC Toda wat yo presiden ke central body wat yo presiden yang ke Jaintia unit ke yang ka wan go haden wa we know ha company u divendar da mahamu bo FR da mahamu pakem ya kini kinong elam yang kini ke action hanre kini ke jing kelam ko yang uni u ha en company de man penban go kam ke jing itu lupa wa ke yi wa ke police department daule go ya kini ke association te kini himan go ke yi ko wom yi pediang na ke yang ke yang i kam ke JNC te ne te daw ke JNC haden kini ke CEC ke yang ka daw chim go ya ke ki senjam ki wo yen wo yele ya ke ni ke jing perchang yang kini ki bor ki wa nabar wo yorot ya ke ri wo ke jat bru ke yang i